Lirio ititanap. Pinapalabas saan ang masapulan ni Jubilar de Dabaldo isungeng kedeng na ti agtrabaho manen iti asyenda ngem baliwan na tilangana. Nakita na ni Baldo nga adda kasarsarita na amay sa trabahador. Pinaliw na dagitoy. Nagturong dagiti dua iti farmhouse ket sinurot na ngem nasalaw na ni Senyora Lorna ket imbaga na ti atap na. Iti farmhouse inay-ayo ni Senyor Pedro ti trabahador ket naay-ayo namet daytoy. Nangag-amin ni Senyora Lorna ti imbagbagada. Itagagayem adtoy tituloy ti nobela tayo na paulwan. Lirio ititanap. Nangagko ti imbagbagayo iti daytoy a trabahador. Ket anya kuma? Sanak nga umanugot a kisayan nyo ti trabahador iti asyenda. Anya? Kontraan na kadi, Lorna? Manon a trabahador tinagpukaw diti asyenda. Gapo tayong panyo ida ijay pagminasan nyo. Ngapan niya tinapasamak. Pagsayatan tayo amin ti aramidan mi. Day tatipod no, senyora. Sumardan ka, Baldo! Senyora. Sika a trabahador. Oh? Pasisirap ka kadi iti balitok. Ha! Sige! Sumurot ka kadakwada. Takitaot no anya ti pagbanagam. Hindi ta kayon! Saan mo denggan ni Lorna, si katrabahador? Da kami tinenggam. Gaputa pagsayatan tayo matlaeng. Apay, diyo kaya tidakdakkel amat gedanyo? Senyor. Wen matngamin. At dayo adakdakkel to timat gadanyo iji pagminasan. Ngam dito yasyanda. Iso nga aramidam ti bagbagami. Ala, ikan kay ti panawan ang mga lukoy kadagiti kakadwam masumurot iti pagminasan. Laglagipan nyo kumati imbagak. Saan kayo apasisirap iti pirak? Uray anya ti mapaspasamak. Saan kayo asumursurot kada Baldo? Tadiyo mo ti mapasamak kada kayo iti pagminasan. Senyora. Nasayaan. Dagiti dumngag iti imbagak. Agsayaat da. Ngam dagiti natangkan ti ulo na. Amangan no maisagmakda. Laglagiban nyo na ita. Pangasim. Pangabusan na kun aramati ko. Kaya't kunti agad. Kainin ko ti anak ko. Nagdagulang kalakid din aya. Imbagat mo tinawagan ti anak mo asang sangitan. Gaputan na tayan. Saan? Dapat! Uwa ka na ka. Awanan ti maramidan. Gaputan na itabunan ti anak mo. Awan konsensyon! Krisanta, di naktumpa-tumpahan ha. Tama nga numapatay ka. Kastagayan ha. Kinabil-kabil mo manan ni Krisanta, senyorito. Kasta ti may parbanggan ko na. Talaga nga minadi na kamayat, senyorito. Kanayo na ti anak na ti bagbagan. Anak na? Adda ka di anak na? Diyan ka mo. Tilain mo't dua bakit ti pinautugan, senyorito. Tasan tayo mo tasimrak iti balayda. Iti ruwarte ng pautugam kadag iti dua bakit. Awan bibiyang kon iti dayta. Medyo villar di tilapad. Kanti anak da, senyorito. Anya? Iswasana ka mayat. Gapo, tati agama, tilapad. Nukas tangarad. Masapul amatay da. Senyorito. Kasano nga rodan? Mapan kay jay lugar da. Ket patayem ti anak da.
Paghian niyo ti araramitam kanyak. Uray mamin ano pa'y at abigwaan ti bagay. Saan kalata abayan? Isana sa isayaan na patayin na plano. Pablo ka. Parparigatan na katalaga niya. Maramit mo tigay kayat mo kanya. Tawan ba ulitin ka? Ngamit iisip kan pusog. Lilat na jubilat ko ay ayatot. Saan mo nadakamatan kanyak tinagan day at tao? Tapuor ti kararwa. Aging gati mo baliksan ngay ayat anak. Sa anak amamingga amang kabil kan ka. Sige! Patayin mo ko! Naragrat sa payabatan! Ngam ti balik sa payayatan ka! Anya? Samsam itak pa'y ti matay! Ngam ti mangalat iti sa iro akas ka! Oh, mangamkam Krisanta. Awanan. Nadadalan ti kinapintas mo. Gapo ka dagitilitam. Iti rupam. Tinungpa-tungpa na kamanan ni senyorito. Saan mong aminan na kontraan? Gapo tapi kayat na. Iso, ti matungpal. Nukuna na nga rakupan. Mayat kan. Ay! Imbulan ko ti kanip ko ba? Pumanaw kan dito kayo. Wala mo ito! Sige, umara ko. Isumot lang ayam. Nakabilib na ka ni senyorito. Takas-taka. Ala! Makamuka man lagin. Senyorito, imbulan na ti kananda. Naiwaray ti datar. Anya? Sayang. Nagimas pa itilinuto ka para kan kuana. Kinan ko lakuman. Ingkadalusan. Uy, senyorito. Dalusak lang timbal lang mo makam Krisanta. Rumor ka! Tirupak! Dinarsak mo iti plato. Amay ko! Tiniro man at iti baso. Amay ko! Salbak! Oh, apa tarupan? Nagdiramos ka matitin na koy. Senyorito, impapayab na ti plato iti rupak. Anya? Ganiti ulo, nasugat mo tenta binarsak na iti baso. Kasta? Maragsakan kayo, senyorito. Saan? Ayun, nakakatkatawa ka lang, Doro. Nakauyong gayam ni Krisanta. Ala, agsubli ka iti ayan na asuled. Tadalusam tinaiwara ijay. Anya, hindi kaya, senyorito. Agsubli ka, Doro. Dalusam tinwara na. Uwan, senyorito. Sige, hindak man lang. Pinasublinak ni senyorito. Baldo, ita ti oras na pananguray ta kadagiti lalaki at trabahador. Ang mapay nga awan da pay lang. Diyan mo, senyor. Oh, sige. Urayan talatay da. Uwan, senyor. Ngam kapayaton ti paragururay ta. Ingka mangirwaray ti arak, ta uminom ta. Arreglado, senyor. Senyor, duan nga oras tinapalabas. Ngam uray maysa, awan ti may. Di na sami kaya, senyor. Dagiti mamirmiraot. Anya ti aramidan ta. Amuan lo hapay at ita nagtungpal iti kayat ko.
Ikamat lang, mapanak ijay kataltalunan, Senyor Pedro. Siya kinanglapad kadakwada, Baldo. Iswa pumanaw kan ditoy, kat saan kan ngagpakpakita pa'y ditoy. Unay kayo meten, Senyora. Kanayon anasakit ipanagsarsarí tayo kanya. Gapo, tadakas ka. Ala, pumanaw kan. Tadjakon kaya ta makita ti panagrup-rupam. Ni Senyor ti makalaban nyo, gapo talinapdan nyo dagiti trabahador, sumurot kada kami iti pagminasan. Jak kabutang. Ala, pumanaw kan. Masaya at man. Tawan ti simurot kadakwada. Iti ka nito madda masisirap iti pira. Ngay ka rin ni Senyor Pedro. Sigurado ngagbabawi danto, Senyora. Wen, kat nasayaat, tadinanggagdak. Kinuntrayo ni Senyor iti dayta ngay naramid niyo, Senyora. Sigurado akagura na kayo. Urayan niya ti araramidan na kanyak. Basta maipakitak iti tao, asa anak nga umayon iti aramid na. Senyora, Uray patayon nak ni Pedro, gapo iti dayta. Jak kabutang. agan anak kayo kuma, Senyora. Agsagala day ta, Lorna. Talaga gaya makalkalabanan na ka. Anya ti aramidin nyo kenkwana, Senyor. Dusak! Saplitak iti latigo. Senyor! Ura sino pa day ta? No kontranak. Nasken adusak! Signora, adda kayo gayam dito'y paraangan ti mansyon. Agparpariir kayo kadiditaw. Wen, Amangan no kayat yung nga inakmang timpla iti kapiyaw. agyaman ak Mercy. O sige, mapan ka. Di mo ikan iti gatas, ha? Un, signora. Dito yak pa'y paraangan. Kayat ko ti Lorna! Ha? Ni Pedro? Kat kadwana ni Baldo? Oh, Apay nga da kayo? tapno agnakab ka! Tinungpanak? Balto, iyag mo ti latigo. Atoy, Senyor. Ita, agnakam kamot ngatan. Daytoy pa. Senyor! Anya ti mapasamak iti dayta agundaway, gagayem. Di uliwana dinggen ti tuloy ti nobela tayo na paulwan. Lirio iti tanap. Lirio iti tanap. Inapalabas. Tinungpa ni Crisanta ni Alex ngem binalos na daytoy. Nangipan ni Duro iti kanan ni Crisanta ngem imbundaris na lang daytoy. Pinagsubli ni Alex ni Duro itayan na tapno idalimanek na dagiti na ibaleng amakan. Ngem idinlukat nan ti ridaw ti seled nga ayan ni Crisanta. Plato ken baso tinagdiso iti rupa ken ulo na. Kabayatan na iti asyenda. Awan tinauray da Senyor Pedro at trabahador. Inamungarod ni Baldo no apay asanda nagtungpal iti kayat ni Senyor Pedro. Natakwatan da ani Senyora Lorna tinanglaped kadakwada. Nakapungtot ni Senyor Pedro ket napan iti mansyon nga ayan ni Senyora Lorna. Itagagayem adtoy tituloy tinobela tayo na paulwan. Lirio iti tanap. Ita agnakam kamot ngatan, Lorna. Daytoy pa'y. Senyor! Sino ka? Saan yun agam din asaktan ti asawa yun, Senyor Pedro? Pumanaw kayon. Ha? Hindi kayo pala pumanaw! Kaltugan kayo!
Kastang kaya man. Tisaka! Napuntaan! Baldo! Anak! Baldo! Sige, umunag kan, Senyora Lorna. Ilakyo ti ruangan ti mansyon. Wen, sige, umunag ako. Anay ko, senyor. Tisaka! Napuntaan! Baldo, sino day jay nga estranghero? Tsaka mo rin, senyor. Tisaka! Matayak mo, senyor. Jantre ka! Anay ka nga anay! Nga mawan mo't makita ka taray ti sakam! On dara tisaka, senyor. Kita man tinapaltungan. Oman! Tama, senyor! Jantre ka! Takrot ka! Wala ko napuntahan tisaka. Saan mo gayam, senyor? Nalabit nga itinagtakdarak ti pinautugan dahil jay at tao. Jantre, tibukot ko! Nasakit ti kinugtaran na! Oh, shucks, senyor. Oh! Apay, anya ti malagip mo? Kas jay ti panagkugkugtar ni Jubilarde. Ania? Ni Jovelarde? Wan, senyor. Kas jay at talaga ti panagkugtar na. Nilakit di Jubilarde day jay. Pues, sa pulam day di at tao, tapag ikarwek, iti kastoy nga inaramit na kanya. Senyora, nakitak tinapasamag. Grabe tinaramid ni senyor kada kayo. Agasam, tinungpa na kalangarudan, sinaplit na kapay itilatigaw. Wen, ngam sana bale. Napasamak kanyak tikas jay. Gapo iti panangisakit ko iti padak a tao. Uwan, senyora, maawatak. Gaputa linapdan nyo dagiti daddo mga trabahador a sumurot kadakwada iti pagminasan daw. Nagsakit, tinasaplit iti lati ko. Senyora, Naimbaglakit din tadimtang day a tao. Nga iso tinangatipakan ni Pedro. uwan, senyora, nakita. Kalaat a nagparang iti ayan nyaw. Linagtunan ni senyor a kinugtaran. Nakitak, senyora, ay na, naglaeng. Jak nakita ti rupa na. Gapot adda boniti na. Nga aging ga iti tenged na. Ket ti mata na lang ti makita. Mercy. Sino day jay, senyora? Amuyaw? Saan? No asino man day jay. Dakkel ayaman ko kankwana. Senyora, amangan no ni Jubilarde. Ha? Ni Jubilarde? Uwan, senyora, amangan no isaw. Wen, nalabit nga iso. Hanggang pa nga si Mercy. Di mo sasawan iti sabali. Uwan, senyora, uwan. Makakandado mo ti balay da Jubilarde. Dahil ti bakit? Lumamas ditoy. Ang damang akman. Hoy! Bakit? Umasinag ka man ditoy! Ay, ti maipay ko. Apaw! Saan ka be? Ada anak ni Jubilarde. Sa dino? Kaya na. Ay kwa. Ay, jakambaw. Apay, sino kayo kaday? Isaludsod ko ti sumbatan. Sige, bakit? Ay, jakam mo. Awan na mo't may papan kadakwada.
Tanabayag mo't ngawan tao di tabalayda. Madanak na. Saan ka de? Wan, adda. Agam jak amo no sa dino ti ayan na. Tasipod pinatay dagiti agrup-rupa. Agorelya ti pamilya ni Jubilar Day. Pemanaw matan ni Jubilar Day. Kadyak amo, no sa dino tinagturturungan na. Apay! Nakitam tinang patay iti pamilya ni Jubilar Day. Saan? Agam ko na da nga grup-rupa da agorelya. Sakit, adda kanupay, nagsasanga asarada. Kan sagat lupay ti ipos da. Nagaalas da kanaw at tao. Anya! Higay, panawan kan tadapay papana. Salbaga bakit takas lamang nukloko. Agsubliak langan ija apat. Onya, Doro. Naramid mon timbaga? No naramid mon, itad kumatan ti gunggunam. Awan tao iti balay da Jubilar Day, senyorito. Kuno ti bakit nagdamagak. Asipod, pinatay dagiti agrup-rupa gurilya, ti pamilya ni Jubilar Day. Pimanaw da kanon. At di da kanon mo tinapananda. Anya? Agrup-rupa, agurilya? Wan, senyorito. Agrup-rupa kano agurilya tinang patay iti pamilya ni Jubilar Day. Kansala da ita. Sagatlo da kano pa iti ipos. Sakit nagsasanga kano ti sarada. Anya? Senyorito, kasjay ka diti langa tayo. Jablo kamat. Ingkagit di mangirwari ti arakin pulutan. Agawam. Well, senyorito. Ayan ni Lorna. Ha? Ay, ijay kataltalunan, senyor. Makiburas ka no iti papaya. Baldo, sukimatong ti entero ang mansyon. Ha? Ne, apay, senyor. Apay asukimatin nyo ti mansyon. At dagayam ilamlamang yo dito yung mansyon, ha? Senyor, awan ti lamlamang may. Ang tap na mamati kayo. Sige agsukimat kayo latta, senyor. Agpudlo ka kanyak, Mercy. Asino jay lalaki akalat adimtengan ang kugtar kanya kay dirabi, ha? Ha? Ay, jakam mo, senyor. Tauray da kami kini senyora. Agsidaaw kami. Takla at adimtang kat kinugtaran na kayo. Gapoy ti dayta. Dakkel unay apanagyaman ni senyora. Aniya. Ha? Ay, iko, senyor. Jak mo no, sino day kaya tao? Jak mo't nakita, ti ropa na. Sika ka di dayjay. Ti, anya senyora? Jay lalaki, idirabi. Kwa? Amok asika. Agyamanak. Ha? Sige, inakon. Kat ingkamatan. Sumungad ta, Pedro. Sige, senyora. Sige! Ingkay tuloy, kararamidam! Tumulog ka! Asino jay nung tama trabahador? Medyo agbangking matamag na, senyor. Apay nga da kayo. Tapno sa pulan mi ti lalaki anang kalaban kada kami idirabi. Ha? Ama munday jay, Lorna. Ibagam no asino. Jack am mo. Imposible ati mo mo. Umay ka. Sumurot ka kada kami di farmhouse. Sa anak, asumurot kada kayo. Baldo, tilatigok, iawat mo. Araglado, senyor. Umay ka kadi, wano makaraman kamanan, itilatigok. Tiawanan ba nga, Senyor Pedro? Linayatan na itilatigo ni Senyora.
Kat simurot ni Senyora Lorna kadakwana. Naturong na farmhouse. Mapanak man ijay. Amangan no dang randa ni Senyora Lorna. Manang, nakita yu ka din ni Senyora. Saan? Aguray ka. Apay amadandanagan ka. Sapsapulan namin ni Senyor Pedrao. Ay naapo, amangan nudangran na ni Senyora. Ha? Sige nga manang, tainakman kita ni Senyora igi kamanggaan. Ibagak nga aglambang, kasapsapulan namin ni Senyor Pedrao. Ita, Lorna. Agpudlo ka kadi wanusan. Asino day dya lalaki? Ni kadi Jovelarde, ha? Ha? Diyan mo. Talaga kaya madi mo amo, ha? Ita! Agpudlo ka. Asino day dya lalaki? Ni kadi Jovelarde? Diyan mo. Uray patayin ak babaan tilatigom. Talaga nga awan maipudnog. Tadyak amo. Talaga gaya manatang kantiulo, mama. Talaga nga awan pilpil yun ni Senyor Pedro. Agraman asawa na. Saktan na. Sapsaplit na laki di tilati ko. Agsaga na ka, Senyor Pedro. Ikarunday ta nga inaramid mo kan ko na. Ay na, awan pa'y lang ni Senyora katrabein. Diyos ko, anyangatan tinapasamakan ko na. Ay, madanagan akmatan. Amangan no nakita ni Senyor, katnapan naman ng linati ka. Anyan aranggas na. Ha, adda umasidag. Ayan na, Senyora Lorna. Sika? Ay, awan pa'y apaw. Saan pa'y asim mangpahid? Ay na, pangaasi yu tatulungan yun ni Senyora. Gaputawan pa'y ditaw eh. Saan pa'y asim mangpahid? Amangan no rin ang gasan ti mismo asawa na. Nakaginawak pa'y ngayon mismo. Nagsubli ako ni Tionag. Ang tanak ba to? Tipalto ko. No, sino ka man anag ba to? Paltugan ka. Anya ti mapasamak iti dayta agundaway. Gagayem. Di uliwana dinggen. Tituloy ti nobela tayo na pauluan. Lirio! Iti tanak! Nobela ni Virgie Paclay. Direksyon June Ributaso. Technical ken musical scoring John Ligligen. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Lirio! Iti tanak!